Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, dingken tayo pa'y ni Auntie Jor. Thank you. Pasensya kayong papagayam at the times nga awan uploading tayo, tadda tayo mo't iti imperfect alubong apakapasamakan iti saksakit. Kasi ita, medyo hanak pa lang nga nakapalay nga naimbag. Kun saan, aninamnama apagteng, kas kuma iti double side me ang mamatayan. Imbes nga i-compare da kami, iti kaadu ti ma-upload ti sabali, denggan nyo laengan papagayam, dagiti saan nyo pa'y anangagan nga episodes mi, ta adumot papagayam. Saan nyo pa'y siguro anangagan amin dahi 126 episodes of Unay Daytan Kaka, kun kastamot tanti anaraar tinamnama. Adu ti mabalin nyo adenggan a drama episodes mi papagayam. Ada nga mi tinagpuna dita nga imbagpay, di ay nawaw, ta diretso ko na. Uwan papagayam, husto ka. Kakaduami mo't lang ida, da Jovi Dupais, Jovi Almoite, Jenna Almoite, Dante Martinez, Jonah Rebutaso. Agkakadua kami kadagitangem, kanya-kanya laang ti drama mi papagayam. Kat sapay kuma, ta maawatan na kami pagayam. Kat pagyamanak mo't dayta nga comment mo. Ma-appreciate ti comments yu amin. Agyaman kami amin, kada kayo nang runa kadagiti supporters kan top commenters tayo, ada Jasmine Rivera, Alcaslin Umayas, Florenda Kimpaoy, Two Tired Adventures, Imelda Cabang, Leonora Bautista. Sigunday ta iti YouTube papagayam, kan makitkita mimot talaga. Kan syempre, adu kayo pa'y kakabsat. Adu kayo nalaing nga ag-comment. Kat pagyamanan da kayo amin, kablaawan da kayo amin. Shout out to all of you. Thank you so much. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na napauluan. Day tamatam! Dito'y programa tayo, Unay Daytan Kaka. Ay, anyat kita di tatawa, Caroline. Nagitaman ni? Gumarampingat da. Nang runa dahi ta babae. Dagi ta matam, anak. Makitak na rudmat. Sana tilakit kita ang mga numakakita ka iti katatawan. Unay dahi ta nanang. Adayamat katatawan dita. Urayem payla makakita ka. Ay unay dahi tan. An nadamlatan aday ta matam. Tapno saan atila makitkita na. Garampang damot ngamin na talaga. Day taabeti, nakagargarampang. Kat, makilin na ilo kamot ang ngamin kinilakay mau, sana kasta. Umapal kan samot ngamin. Anya, unay day tananang. Si kamot, day talabagbagim tamom. Nakita nakmanan bakit? Apay ay takalukluksaw na. Damagam di tabagin. Dan samot sinto-sintom, Caroline. Purawan basol ko pagpapudutan na. Oy, sa anak abagtit Sika, ti aguuyong. Bagtit, aguuyong, sinto-sinto.
Isumot lang, day tabakit. Kasta ka. Ano ko? Nagpartak mo itong taimam at tumayab itipispes. Di ka pa'y lakot ng asawa iti sa bali. Anya na tayong dayamudo mo? Kasla kayat mo ang mga sawak iti sa balay. Makitam, nukas sa tibagak nalawag ang mangag mo. Loko ka talaga. Ingka man langan makilugbon iti ayan da Betty. Ah, Tagpapaggaak kayo na talo. anya? Unay day tan kaka. Saan nga ta masirok ni Melchor ti kayat ni bakit na? Amo na day ta, ng may samot. Anya ti kayat masawan bakay? Di na maitag ti adda itirik na ti asawa na. Apay imbaga ni Caroline ken ka. Saan? Nga miso ti mariknak. Na, imbagman ta mariknam. Siyempre, babae kiso nga amok tirik na ti may sa babae. Anya nga raw, day ta marikriknam para ken ni Caroline nga anak ta. KSP. Anya, kiispe. Kilosang pambabae. Saan? Kulang sa pansin. Unay daytan kaka. Bastos dagito ya karuba. Asinaw, tinatda ka mata mabastaws, Caroline. Daytane, dabete, kanilakay na. Binastos na ka kaday. Binabastos tar aramidon tatang. Saan ka maawatan? Indirat sa manlangan no anya pa ng bastaws tinaramid da. Agin nagagdakit din. Dahil talaang ibagamaon ang pinabastaws. Una, taipakpakita da kanyak. Imbaga daaya at talyawom ida. Dahil tamatam anak, anadam, taasa na tila makit, kita na. Di da pa isirra ti tawad sakbay nga ginagagda. Agasawa damay. Awan lakat, agin inarakop da. Masuro na. Ay, unay detan kaka. Apay masuron ka ngay. In kamot trayonon anila kayo mo nga agkaagkan. Unay detan. Anya ngay tam muna dayta. Bagbagi na latam muna. Imbag pa'y siguro ano sa bali a babae ta iso. Anya. Melchor, adan samot parikutyo kindi Caroline. Awan mo tiyamok na nang. Adda ya imbaga na ka na kayo. Awan mo't kit dia. Adda ka di pariko. Isyak nga ron tagdamdamag no da parikutyo. Awan na nang. Apay nga raw, akas titigtignay ni Caroline. Kanayaw nga agpupungtaw. Diya ka mo kinkuha na. Alagaan mo't nga minabarak. Alagaan nga. Kita umot adag iti masapul na. Tapno saan nga umapapal ditan. Unay daytan barak. Anya pala ti makunana nga ikat itod ko mat ti masapol na. Adda dita TV, adda ref, adda na nga to ti kalidad na cellphone, aritos, anya pala sa pulan na Ada pa'y siguro saan mo ana itad. Okay, daytan na. Anya pala nga iti sa bali ajak na itad. Intad ko mat kankwanan ti bagay. Ha! Sige, honey. Garanggan dyan na talaga mo't dayta babae. Love you. Ay na! Basi-basin kayong san adwa dita sayot. Di ka matlamang uman ang makarakot kanya. Kas kalamang kukulang dita dumaya mo raw. Ingkakit di makirigpunan, dita. Anya ya ti parikot mo Caroline. Diyak amukan ka. Na, isu nga raw dadamdamagag. Saan nga babaga daytan? Kasano nga amok no di mo matibaga. Mutalang. Kasino? Diyak amukan ka. Naglidom ka kasarsarita. Nalidemak? Di nak makita ta nalidemak? Kasta ka di? Apay, nalidem ti kudil ko, ah? Ay,
Inak man nagtrabahon. Ingka makilugbunditan. Ni kita di da mauma nga agpinpin na kada. Masurunak. Ay, buisit na kita tao. Tamatambakit, agbasbasol. Mutalang ka ngamin. Anya? Ay, muna daytan. Nana, apa ya kasi ni Caroline? Kat saan mat nga ginaw? Mas daawak Pasarita yung tuman. Ne, sika tasikat ti akin asawa, sika ti makisarita ken kwa na. Narigat nga roda kasarsarita. Nalakalaeng no ammom tiar aramidem. Anya nga itiaramidag nanang? Nagluko kanta di mo ammo taramidem. May sakang asawa. Ay kaalamlam yung mun kadalala ilwem tapno mayat. Kaya't mo asawa, nalalaigakit din ng sika. Imposible ka na. Naguyong mat. Nauyong tadi mo mo't itad, ti kayat na. Intod ko matan nanang. Kaano? Naibagak matan kada kayaw. Awan mo, timbagbagam. Ada. Awan. Saan ayang imbagak matan? Ngayon ikak pa iti aritos. Mutalang. Bakit? Mutalang. Ay, ulitam na itang ibagbaga. Kita aman dabeti kan lakay na. Dabeti kan mati. Masurunak kadakwada. Apa ang masuron ka? Mutalang. Apa na dyan ta expression na timutalang? Saan ka ngamin ngagmut-mut-talang abarok? Tamade timut-talang. Sa anak mo't ngagmut-mut talang nanang. Nagrida maktupay. Naridam ka kumaa iti amin a banag. Unay daytan nanang. Gets moun. Wano saan pa'y. Pagsaritaan nyo day ta abanag. Saan akasta? Ada masapul ti asawam asaan mo amay paay. Isu nga agpupudot. Ibagak man laangan ay just kay. Kurang siguro ti papaay mo nga ayat ken lailaw. Isu ang matay iti apal. Numakit kita na dabete ken mate alakay na. Nga agkinkin na tawa dita. Unay daytan kaka. Si kamot ngamin, Caroline. Apaya siyak? Uy, ngamot ngamin nilakay mo. Una tamot talang. Imbag pa'y kada kayo tas saan amot talang nilakay mo. Unay daytan kaka. Agpapansin ka akin nilakay mo. Anya nga rod nga itaramideg. Paseksyam mo't abasit. Agsuot ka mo't ati makapaseksikan kwa na. Lailum mo't Makalala ilo. Syakit din timang lailo. Iso tay so ti lalaki. Saan give and take dayta. Lailum mo't uray sagpaminsan. Iti kasta, lailun na kantumot. Kasta laang dayta. Iti kasta, maparagsak mo mo't. Ngum noong tamlatan akanayon ay na mawan iti ganas na ka. Tunkuan. Nagsapulan iti sabali at dayag. Padasan na. Pagrigpunok idaadwang ilumos. Unay daytan kaka. Pagrigpunam ida apaglumusan iti ragsak. Di nakman katakatawaan ta masursurunak. Amom Caroline, nukasta ti style mo, bumakit ka. Kun, agbalin ka alusyang. Ad-addan nga awan serbim kinilakay mo. Anya nga rod nga itaramidek. Kastay ko na akon. Agpaseksi ka. Agpabanglo ka. Siyempre, agdigos ka nga umuna. Saka agpabanglo. Umisom ka mo't Isumam nilakay mo. Di kaslakla guuyungan nga umisam-isam kinilakay ko. Madusag kuntupay. Saan akasta? Aglailo ka mo't Ganlam mo yutom ti panagsasaom. Saan nagubsang akanayon? Padasam nga aramidon dagitin bagakken ka. Kita no di maarakop na kanila kay mo iti nairot. Unay daytan kaka.
taleng. Artista ang kaman. Pangtistinga. Ada kamot gaya mun lakay. Mayat man ti iisa man bakay. Kan nagseksi ka mo tan iti data shorts mo ang naglaan. Sakit, nakabaklis ka. Ay. Hindi ka rumrumo, rakas ta ti suot mo ha. Apay agimon ka? Saan? Anya? Ti kayat ko asawen. Kababain no kasta tilangam nga ipakita mi ti tao. Dito'y laang unag akastoy ti suot ko. Ay, sa anak gayam nga agungungot. Lailo laang gayam ti paay ko. Ay, lakay. Kaya't mau ta itimplaan kay ti kape. Ay, uwan man nga pa'y subakay. Kanay, makakap-kapiap. Ay na, ore may sa ti bakit ko ano kasta. Apay, planom apaadun ti bakit mo? Ay, saan mo ta bakit? Dagas dayta pare ti may sa Kristiyano. Nadagsa na basol dayta. Sige. Itimplaan ka ni ti kape, kalpasan na. Masahik tabukot mo. Taamangan no naktangan kay ti trabaho. Uy, ay na nagsayatan bakit? Dayta ti iliwakin ka. Sos, maara ko pa tinakairaot kan maagkan kay tinakasamsam itno kasta akan ayon. Ha? Unay daytan, kaka? Wen papagayam, kasta ti agasawa, aging inayat kan masapol nga adalata linna iluda. Pero papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan na napaulwan. Dayta matam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.